guturuka iburengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda ukagera mu mujyi wa Kigali. Ni urugendo rurerure nubwo bugiye ngo inzira iba ndende bitewe n'aho umuntu yanyuze, ariko icyo duhamye cyo ni uko kuva iburengerazuba bw'u Rwanda ugana mu mujyi wa Kigali atari nka za nzira zose zigana i Roma uko zakabaye. Kuva tariki ya 22 Nzeri mu mwaka w'1991 kugeza tariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2021, imyaka yihiritse ikabakaba hafi 30 ihwanye n'urugendo rwa Tuyisenge Jacques kuva mu mavuko ye kugeza uyu munsi aho yamaze gutera ikirenge mu cy'abagabo, kuko yamaze gusezerana n'uwo bagiye kubana ubuziraherezo mu mategeko. Aba bombi bakaba basezeranye kuri uyu wa kane imbere y'amategeko, aho bahamije urukundo rwabo ku mugaragaro ndetse bakemeranya ko bagiye kubana akaramata. Tugiye kurebera hamwe bimwe mu byaranze ubukwe bw'aba bombi, ari nako tunagaruka kuri amwe mu mateka ya Tuyisenge Jacques, umukinnyi w'ikipe ya APRFC yo mu Rwanda akaba na kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nitwa na Kreti Ntirushwa, mbaye ikaze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Tuyisenge Jacques, ninjye kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi. Mu izina ry'abakinnyi bagenzi banjye nagira ngo mbashimire uburyo mutwitaho, by'umwihariko muri amarushanwa cyane, inama mwaduhaye kudutera ingabo mu bitugu, biri muri bimwe byadufashije kugera muri kimwe cya kane, nubwo twari twihaye intego zo kugera ku mukino wa nyuma, ariko nitwabigeraho nagira ngo mbisegureho ko tutabashije gukomeza ngo tugere ku mukino wa nyuma nk'uko twari twabyiyemeje. Ahari tariki ya 7 Gashyantare uyu mwaka, ubwo yari imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari gusobanura iby'urugendo rw'ikipe y'igihugu Amavubi, bari bakubutse muri cani yaberaga mu gihugu cya Cameroon. Jacques Tuyisenge akaba ari nawe wari kapiteni w'iyi kipe y'igihugu, ubwo yari ahangaha ihagarariye igihugu cy'u Rwanda. Tuyisenge Jacques kandi akaba ataragize amahirwe yo gukina umukino Amavubi yasezerewemo kuko yavunitse rugikubita bakamusimbuza. Uyu Tuyisenge Jacques tubabwira nyuma y'umupira w'amaguru akaba yeretse abanyarwanda ko ari umugabo mu rukundo, aho nyuma y'amasaha make atagera no kuri 16 ateye ivi, Tuyisenge Jacques yasezeranye n'umukunzi we Jodine mu murenge, bakaba bemeranyijwe kubana akaramata. Ubusanzwe yitwa Tuyisenge Jacques, niyo mazina ababyeyi be bamwise. Ni rutahizamu w'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse akaba na rutahizamu mu ikipe ya APRFC. Jacques Tuyisenge asezeranye mu mategeko n'umukunzi we Jodine nyuma yo kumwambika impeta amusaba kuzamubera umugore, undi nawe akabyemera atajuyaje. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki ya 18 Gashyantare uyu mwaka nibwo Tuyisenge Jacques yateye ivi asaba umukunzi we Jodine ukomoka mu gihugu cy'Ubugande kumubera umugore. Aba bombi bemeranya kuzabana akaramata. Uyu mukobwa nawe ntigeze azuyaza kuko yabimwemereye ndetse agahita amubwira yego. Nuko uyu muhungu amwambika impeta y'urudashira, bombi batangira gutyo inzira ndende y'urukundo. Uyu Tuyisenge Jacques akaba yaravunitse ivi, nyamara akaba ari naryo yahise atera, nuko riterera uyu mukunzi we, aho aba bombi baciye agahigo mu Rwanda ko gusezerana imbere y'amategeko nyuma y'amasaha make bambikanye impeta y'urukundo.
Aba bombi Jacques Tuyisenge n'umukunzi we banahise basezerana imbere y'amategeko mu murenge wa Kimihurura. Ni kuri uyu wa kane tariki ya 18 Gashyantare umwaka w'2021. Gusa ariko ubukwe bwabo bwari buteganyijwe mu mpera z'uku kwezi kwa Gashyantare, ariko bikaba bivugwa ko bwamaze gusubikwa kubera icyorezo cya coronavirus mu Rwanda. Nyuma y'ibi rero reka duterera akajisho hirya ho gato turebe Tuyisenge Jacques ubundi ni muntu ki. Tuyisenge Jacques yabonye izuba tariki ya 22 Nzeri mu mwaka w'1991 mu mujyi wa Rubavu, aha ni mu ntara y'Iburengerazuba. Ni mwene Jamila Françoise na umusirikare Simon, bombi bitabye Imana. Uyu nguyu akaba yarakuze ari imfubyi. Uyu avukana n'abana 4, ni ukuvuga abakobwa 2 n'abahungu 2, akaba uwa gatatu mu muryango wabo. Tuyisenge Jacques amashuri abanza yayize kuri Gacuba ya mbere, ni mu mujyi wa Rubavu, nuko yiga umwaka wa mbere w'icyiciro rusange kuri APF Mweya i Rubavu. Aha hose ni mu ntara y'Iburengerazuba, aho indi myaka 2 yayize muri college Inyemeramihigo. Tuyisenge Jacques yakomeje mu ishuri rya tekinike rya STG, aha ni muri Gisenyi, ahavana impamyabushobozi mu by'amashanyarazi electricity. Yazamukiye mu ikipe y'abana yo kwa Avigure i Rubavu, aho mu mwaka w'2006 yarageze muri junior ya Etincelle FC. Nyuma azamurwa mu ikipe nkuru ya Etincelle yabayemo kugeza mu mwaka w'2009. Nyuma ya Etincelle FC, Tuyisenge Jacques yaje gusinyira ikipe ya Kiyovu Sport imyaka 3, nuko irangiye yerekeza mu ikipe ya Police FC kuva muri Nyakanga mu mwaka w'2012, ayivamo mu mwaka w'2016 agiye muri Gor Mahia yo mu gihugu cya Kenya. Tuyisenge Jacques yageze mu ikipe y'igihugu Amavubi y'abatarengeje imyaka 17 mu mwaka w'2007, atangira gukinira Amavubi under 20 muri 2009 kugeza muri 2011. Ubu akaba ari umukinyi mu ikipe nkuru y'Amavubi, akaba ndetse ari na kapiteni w'iyi kipe kugeza uyu munsi. Uyu Tuyisenge Jacques akaba yiyemeje kubana na Jodine, umukobwa ukomoka mu gihugu cy'Ubugande, umukobwa ubona ko abereye ijisho ndetse udasebetse habe na gatoya. Uyu ateye ikirenge mu cya bagenzi be b'abakinyi bagiye bubaka urugo ndetse bagasezerana imbere y'amategeko. Kugeza ubu ngubu bakaba bubatse ingo zabo zikaba azihesha ishema bo ubwabo n'abanyarwanda ndetse n'amakipe bakiniramo bose muri rusange. Ibendera TV tumwifurije kuzagira urugo ruhire. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ndabashimiye ariko mbibutsa gukora like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Mugira amahoro mwese.